Nggih punapi gatra ditulis sami. Becik. Nggih, sampun siaga rek pembelajaran berkaitan mangke? Sampun. Nggih, wonten tugas nggih? Nenten, Bu. Nggih. Ini nenten, ini wonten sane buku nenten terkait ring pembelajaran ring kaitan mangke, indayang masukin dumun kertas nggih. Inggih, Bu. Sampun, Bu. Nggih, taler ini wonten sane main HP, Ibu jadi ambil HP-nya nih. Inggih, Bu. Nggih, ring rahinane mangke iraga jadi nataran materi ndek kruna wawastan. Nggih. Inggih. Sira sane uning kruna wawastan punika napi? Yang Bu, Nggih. paling namun itu Bu. Nggih, dados nggih ring kruna wawastan punika kasengguh wasta nika nama. Dados nyane kruna wawastan puniki inggih punika kruna sane kasengguh nggih. Indah hati sepun api nika Nenten Bu. uning ring bija nika kruna wawastan biasanya nih. Uning. Nenten Bu. Nenten Bu. Nggih, ning nenten uning ampunang dumun bercanda nggih. Nggih, indayang fokus dumun nggih ring pembelajaran sademake nggih. Ring kruna wawastan puniki biasanya wonten ring satwa-satwa. Nggih, sekali i sira ni sira yang sira sang sira sekali ke. Nggih. Nggih Bu. Iya, ada terus? Inggih. Nggih, indayang makin cina buku halaman 35. Indayang wacen satwa idulma ring buku punika nggih. Nggih Bu. Nggih, Bu. Denta, sampun api ke? Dan, Bu. Ke Ibu Cina, Denta main HP Nuni ke. Ampun wacen. Ampun wacen satwa. Durung, Bu. Nggih. Ibu kan ampun aktiang Nuni. Mangga HP utawi buku sane nenten anu tering pelajaran puniki indayang masukin ke tas. Nggih. Ibu ambil HP nih ngene. Nggih. Mangga fokus nggih. Nggih, Fokus Bu. kita dumun nggih. Nggih. Lulusan ikan wacen satu rumah. Sampun, Bu. Nggih, sira sane uning. Ring kruna wawastan punika kan wonten ring satu idurma. Nah, ring satu idurma punika kruna sane termasuk kruna wawastan punika napi. Napi wonten. Yang, Bu. Nggih. Ti I Raja Pala Bu. nggih. Enta? Idu rumah, Bu. Nggih, patut nggih sampun becik sampeyan nggih. Inggih, Bu. Wonten sane metaken ring kruna wawastan puniki. Nenten Bu. Yang nenten, Bu. Yang nenten Bu. Nggih, yani nenten-nenten dawuh niki dumun nggih, ring pembelajaran sing makin santukan sampun kalah. Nggih. Nggih, dawuh niki dumun, puputan untuk para Santi. Om Santi, 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 Om. Susama Bu. Sama, Bu.